Bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke njengenhlala yenza buza iBhayibhili likuphendule. Igama lami ngumfundisi Esindlovu, hamba labafundisi bami ababili. Ngingakabethuli kithi yothani mphinde inombolo zocingo 0718 44196 0718 44196. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Siyalamukela abalaleli. Uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Sesihlangene njalo kule iviki lapho sikholisa khona ukufunda ilizwi likaThixo. Okhulumayo ngumfundisi Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Balaleli lokho esiqhubeka ngezifundo zemuli. Lamhlanje sikhangela isifundo esikhuluma ngokukhonza uNkulunkulu, umthandazo esiyenza ntambama ekuseni noma iziphi izikhathi njengemuli ndawonye sikhonza uNkulunkulu. Ngizathanda ubana umfundisi uCK Mpofu asivulele inkundla kule indaba. Mfundisi. Ngiyabonga mfundisi. Sizasungula ngokukhangela incwadi kaMathewu 18 ivesi ngelika 19 lo 20. IBhayibhili lithi lona ke futhi ngiqinisile ngithi kini uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayo baza kulwenzelwa ngubaba osezulwini. Ngoba lapho ababili ingabe abathathu babuthene khona ebizweni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Ngamanye amazwi lapha sihlangana lo Jesu ekhuthaza ikakhulu ukuhlanganyela ikakhulu emulini ungaze wathi hayi mina ngizakuma ngingedwa kodwa ukuhlanganyela uthi lingahlanganyela libe babili loba yikuphi esikucelayo ubaba osezulwini uzasenzela aze abuye adlulesele aye phambili futhi athi siba lethuba lokunxusa ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu nxa sihlanganyela. Kungaba yisibusiso kakhulu ezimulini ukuthi sifunde ukuhlanganyela kakhulu njengemuli ukuze uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu asibusise. Mfundisi, enxa yokwenza kube lula ukuthi emulini sikhangele imuli. Mbani othungamela ukuthi kukhonzwe, kukhulekwe, kubalwe indimana zekhanda konke khonokho. Mbonani into okhuluma ngayo. Siyabonga. Abanye abalaleli babengakwazi ukuthi ukukhonza kuyini. Siyabonga. Kodwa ungakuchasisa ukuthi nxa kulimuli kulomuntu omele abe leqiniso ukuthi abantwana bayafunda abazifundeli phela. Kunjalo mfundisi wami. Siyabonga. Umpristi wangekhaya ngubaba. Lokhu sikuphiwe nguNkulunkulu eBhayibhelini. Nxa ubaba bengekho umama nguye ophethe ilokuzeni ubupristi abangekhaya. Ukuthi abantwana bafunde ukuthi awuphongulalwa, awuphonguvukwa, awuphongudliwa. Siyaqala sikhuleke sibonge kuNkulunkulu ngoba nguye osipha konke khona lokho. Siyabonga. Mfundisi OP. Siyabonga. Sifuna ukukhangela indaba le indaba eqhakathekileyo. Ngicabanga ukuthi mina izinhlupho zethu eziningi esibalazo ezimulini zingalunga nxa singathembeka kulokho. Konke kade sikukhuluma emavikini adlulileyo lapha. Nxa singathembeka kulokho ukukhuleka lokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Kungaba lomahluko omkhulu ezimulini. Lamanye amandla esingelawo singawazuza. Ngikhumbula ongaba ngumlo mfundisi kule mbhalo angikwazi ukuthi lwana umuntu wawuthatha ngaphi. Also a family that prays together stays together. Angikwazi ukuthi umbhalo lwana wavela ngaphi. Kodwa ke umbhalo lamandla kakhulu kulokho okukhulumayo. Kunjalo. So kuqhakathekile kakhulu lokho ngoba izinto eziningi ezisikhathazayo silamandla okuzinqoba ezimulini. Yikho sidinga ukuthi sixhumane lobani loThixo. Umsebenzi nguthula lapha ivesi ngelika 46 lo 47 ithi yona imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini. Bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Umuca engufuna kakhulu babe sidla ndawonye besenza zonke izinto kodwa babemdumisa uNkulunkulu. Abantu laba ngendlela okubhalwe ngayo lapha sibona kungabantu abathokozayo, ngabantu abajabulayo. So okungalethi intokozo ngekhaya ongasifundisa konke ukuthethelana lokukhulumisana kuhle yikuthi sibize uNkulunkulu. Ekuseni singakaphumi uyathandazwa, ntambama singakalali uyathandazwa. Uyabala iBhayibhili ekuseni kuyabalwa ntambama. Imuli enjalo kuba le atmosphere yezulu ngekhaya. Umumo waNkulunkulu uba ngumumo wezulu, kuba lo mumo wentokozo. Kuba kuhle kakhulu ngoba uThixo nguye umnikazi wecebo leli lomtshado. So singamnxusa
abe khona ngokuthandaza nsuku zonke la ngokubala iBhayibheli nsuku zonke sizabona ukuthi kuba lenguquko emangalisayo ezimulini zethu. Siyabonga mfundisi. Khuluma kuhle nxa sikhuluma kulabo WhatsApp, kulabo TV, kulabo bani. Khonoko sikwenza njani ukuthi kungaze kwathatha ithuba. Asithi ukuthi akumelanga kukhangelwe kodwa sithi ukuthi sihlela njani ithuba lethu ukuze kungaze kwapha. Kwesisikhathi abavuka sebephithizela sebegijima sebephuzile. Akula sikhathi somthandazo ukuthi kulesikhathi esihlele ukuthi umntwana wonke uyakwazi ukuthi ngesikhathi lapha ngakithi sikhuleka ngesikhathi esingaka. La nxa engaphuma ngekhaya bekwathi ngekhaya kathi sibayakhuleka. Kunjalo. So lokho kuqhathekile. Ukuthi kwesinye isikhathi thina njengabantu siba lezinye inkulumo esizikhuluma kodwa singananzele ukuthi sithini. Ukuthi ngithi angilasikhathi, ukuthi ngithi angilasikhathi. Kwangikwazi kwafuthi umuntu uyabe sitshoni kodwa izinto eziqhathekileyo abantu bazenza. So nxa umthandazo uqhathekile ngekhaya kumele uphiwe ini isikhathi asibuyi sodwa. Akumelanga ukuthi kuphonga ukuthi sithandaza nxa kuvuma. Kufanele kufakwe ukuthi vele lapha ngesikhathi esinje siyakhuleka singakaphumi, ngesikhathi esinje singakalali kuyenziwa njani kuyakhulekwa. Wonke umuntu abekwazi ukuthi yikho kungumthombo wamandla khonoko. Sibe sesikulandela. Futhi izikhathi zomthandazo wangekhaya lezi azibe mnandi. Kungaphungata kuduma into kwakhona. Sekudaka. Kuzokudaka. Akube mnandi, akube creative. Abantwana baparticipate kumbe kwenziwa amavesi kumbe ngamapoem kumbe kuyahlatshelwa. Kungabi into umuntu abephakathi kwakho. Kungabi into ephonga ukulandela nje. Labazali mfundisi bangadonsi. Abazali bathanda ukudonsa umthandazo emide baze balala abantwana sebevuswa. Sesiyejele la. Sokuthiwa sithandaze into esiyeje. Akumelanga kube njalo. Nxa umdala efuna ukuchaya umthandazo wokudonsa ahambe ngala yedwa. Kodwa owemuli awube yilwana omfitshane. Siyabonga mfundisi sikhe. Ngiyabonga mfundisi. Asithi sithanda ukudonsa. Kunjalo. Kwesinye isikhathi ngiyathi nxa kuyimi emphethe lapha bathi hayi sukhulume kakhulu anti ngani ngiyabona kakhulu isahluko. So akusinike chance. Akusinike lathi thuba ke sikhulume ngokuba kuhle bonke abantu bakhulume. Ngiyabe ngingaziboni sengikhulume kakhulu ngikho ngani ngiyaqala. Labo sibanike ithuba lokuthi bake bathungamele. Bahlele labo bakhuleke futhi labo futhi. Yikho khonoko. Hayi ngiyabonga mfundisi wami. Sizakhangela ke isibonelo somzali owayengumpriester emzini wakhe uAbraham. Sifunda lapha kuGenesis 12 ivesi ngelika 7 lo 8. IBhayibheli lithi yona ke inkosi yabonakala kuAbraham yathi ngiza kukunika inzalo yakho leli lizwe. Wayakhela lapho ialtari inkosi eyabonakala kuye. Wasuka khona waya entabeni ngasempumalanga kwaseBhetheli wamisa khona itende lakhe. IBhetheli lingasentshonalanga le Ai lingasempumalanga. Wayakhela lapho ialtari inkosi wadumisa ibizo lenkosi. Esikuthola lapha mfundisi ukuthi uAbraham lapho ayefika khona wayemisa izindawo lapho ayedumisa khona uNkulunkulu ezibizwa kuthiwa ngama-altari lapho ayebonga khona anikele umnikelo adumise akhonze. Kusitsho ukuthi lathi emzini yethu kumele kube le ndawo lapho esiyenzela khona imthandazo nsuku zonke. Nxa sivukayo, nxa silalayo, siyasihlangane njengemuli kasifundisa abantu bethu ukuthi kule ndawo lapho esikhulekela khona, lapho esikhonza sikhona njengemuli. Kuzancedisa khona lokho. Fundisi singakhohlwa ukuthi eminye imizi balamalathi abo. Kunjalo. Balamalathi la abakholwa ekuthetheleni lekwenza into ezinjalo. Thina esikholwa uNkulunkulu ophilayo wadala izulu lomhlaba njengokusitsho. Kunjalo. Kumele ama-altari ethu aziwe. Abantwana babekwazi. Kunjalo. Ahlonitshwe nezikhathi ezimisiweyo. Kunjalo. Nxa sikhuluma ngendoda le kuthiwa nguJakobe uthini obi. Siyabo, uJakobe la siyithola kuyindoda eyayisaziwa ngokuqoqa imuli yayo. Bekhonza bethandaza. Ilesithembu njalo. Kunjalo. Ithi yona lapha kuGenesis 35 ivesi 2 sisiya ku4. Ngiza ufunda uvesi 2 lo 3 mhlawumbe. Ugcina isikhathi. Ithi yona wasesithi uJakobe kwabendlu yakhe. Nakubo bonke ababelayo.
lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule lina liziphendulele izingubo zenu sisuke sikhuphukele eBhethele ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtare yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami waba nami endleleni engangiyihamba so lapho uJakobe laye uqoqa imuli yakhe yonke akulanto osala njengobaba njengobaba ubaba kaphonga uyekela into nje omunye phonga ukuthi phulukudle siyalala omunye phonga ukuthi phulukudle siyalala avela hayi akumelanga kube njalo iyakhuluma futhi iBhayibheli ithi waqoqa bonke abendlu yakhe lababelaye antu uyabona laba abanye izisebenzi labantu abanjalo wonke umuntu wayengena emthandazweni sokuqhathekile ungalandzela okwazi ukuthi abantu laba babe lamandla ukuthi babekhuleka bebala iBhayibheli bebala ilizwi likaNkulunkulu babekuqhathekisa kakhulu lokho yiso futhi isikhathi lapho abantwana abafundiswa khona ilizwi likabani likaJehova ngezikhathi zalezi ezemthandazo yangekhaya ezefamily worship. Uthini ke mfundisi ngabo baba laba bavele ophonga uhlala kuphela kathungameli uyaphonga uhlala umama zathi manje kuyahamba kuthini uzingabakhuthaza njani bakhona obaba abangathathi inyathelo lokuqala siyabo lokuthungamela lapha sithi madoda aqinane obaba kumele baqine ngoba umlando wokuthungamela ngokababa ubaba kumele aqine abone kwesinye isikhathi abantu bayengeka ngento zama TV engeke kunye singakukhuluma futhi ukuthi kwesinye isikhathi sikakhulu ngezikhathi zantambama abanye bayengeka ngento zama TV bathi sebelobuthongo kwampa kwezokuthi kuyani bathi bethandaza abanye base bajumeke ukuthandaza wakhona kuqina kuphonga kuba yilokhyana uphonga kuba umfuziselo ngoba abantu sebediniwe kukanti isikhathi sokuthandaza yisikhathi okumele sibe esiligugu okumele sifakwe nxa ukuthi umuntu wakuqala ngikhaya ulala uphangisa ukulala ngo8 kusho kumele isikhathi sokuthandaza sibe ngapha nganeno wonke umuntu esese alert esenelisa ukunakana kuhle engakabilani lobuthongo kungaphonga kuba yilokho ukuthi siphonga ufuna ukwenza sidlulisa ngoba so sikhathi esingadlala ngaso lesi ngoba yiso isikhathi esingenza ukuthi uba lo mama bahlale bethandana abantwana balalele osingenza ukuthi vele ngikhaya lapha kube lothando yiso isikhathi sokuthandaza sona lesi lokuthi bafundisa ngithi kuqhakathekile ukuthi umcabango wokugcina usiyalala kawube umcabango ngoNkulunkulu kunjalo mfundisi ungabukela kuthiwa yini ngamasophu kuthiwa kuyinto khona abajalo okuyimidlalwana ukubukela ku television bese uqine ngento ze WhatsApp okikiki bakho ususiyalala umyalala ngavuki uphe ngakho khona into kulala ungavuki suthi usulele kuphela ucabanga ngokucina nxa ulala anti yakhumbula ukuthi amaJuda uthi nxa beselala wathi inkosi ngibeka impilo yami ezandleni zakho kwakumthandazo zokucina uJesu wakhuleka esiphambanweni sithini ke ngobani uJoshua uJobe sifundani ngaye nguJakobe khona phana futhi okufana naye kuvesi ngelika 5 ngizayifunda then bese ngigcizelela lapha ithi yona ke basebehamba ke ukumesaba uNkulunkulu okukhulu kwehlela emzini yakhona abantu bemizi kababaxotshanga lamadodana kaJakobe anjo sinanzelela ukuthi kulesi sahluko amadodana akayesuke ayahlasela umuzi waseShekhemu uJakobe ke wabaqoqa ke wathi bantu abambuyani sikhuleke wathi lahlani izithombe zenu bathe nxa ngemva kwenkonzo yona le ababalayo njengemuli sebekhulekile kuNkulunkulu bakhonza balahla konke okwakungabaphambanisa lezi thixo kuthiwa nxa sebesuka ke sebesiya lapha ababesiya khona ke ukwesaba kwehlela abeShekhemu kabazange babaphindisele kabazange babaxotshe kabazange babalwise ngenxa yokuthi bakhonza so ukukhonza njengemuli kwenza ukuthi omakhelwane basihloniphe bangasicabangela izinto ezingalunganga ngenye indlela kuba lothango lukaNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu uyafaka uthango uJobe sithini ngaye OP siyabonga Jobe 1 ivesi ngelika 5 ithi yona kwathi lapho seziphelele izinsuku zedili lawo uJobe wathuma wawangcwelisa wavuka ekuseni wanikela ngeminikelo yokuchiswa njengomumo wawo onke ngokuba uJobe wathi mhlawumbe amadodana ami onile amthukile uNkulunkulu ezinhlizweni zawo wenze njalo uJobe imihla yonke sibona isibonelo sikababa lapho ngumpriest osendaweni yakhe kuba ngumpriest uthiwa uJobe abantwana bakhe besibeqeda ukuyenza idili wabayenzela imihlatshelo iminikelo kuNkulunkulu ngoba wathi engceke baphambanisile bathuka uNkulunkulu so kuthiwa lokho wayehlala ekwenza so ngezinye indlela lapha isisiya iyajula mbijana ithi yona ubaba uyathungamela imuli yakhe ukuthi ikhuleke kodwa kapheleli khona aphinde uyayikhulekela kumele nabe lethuba lokuthi ayakhulekela imuli yakhe eyedwa avumeza izono
angekazi vuma phambi kwemuli avuma izono zakhe lezemuli. So lapha sibona ukuthi ubaba ulomlando ukuthi abe lethuba elakhe yedwa elokuthandazela imuli yakhe eyicelela umusa kuNkulunkulu. Mhlawumbe lo mama laye kumele abe izikhathi zakhe ezokukhuleka, kodwa ubaba ulomlando sibili okuthungamelela imuli ekukhulekeni lokukhulekela imuli yakhe. Lokho akula umuntu ongakwenza nxa ubaba engasanjani engasakwenza ngani umlando wakhe. uJoshua uthini? Engxenye mfundisi ukwelekelela kulelo elikhulunywe ngumfundisi uMpofu lapha ke sinanzelela ukuthi sikhulume ngemhlobo yezimuli ehlukeneyo laphana kulama blending families laphana. Okunye futhi okuncedisayo ubaba angathatha ithuba abe le altar lapha akhulekela khona imuli yakhe. Uyakhulekela ngitsho lo mama. Ukwenzela ukuthi izinto zonke zihambe kuhle ngekhaya, ngoba ukusebenzisa umlomo kuphela ungazange wamkhulekela omunye wakho kakusizi, ngoba ungamkhulekela ube lethuba lokumkhulekela lokumnikela. Anjo nxa esintwini sibuzwa kuthiwa kunjani banjani abantwana, esintwini bayabegoqela lo mama khonapho phakathi. Kusitsho ukuthi ubaba ulomlando wokukhulekela umkakhe. Kungatsho futhi ukuthi umama ngala mlando wokukhulekela ubaba. Lo mama laye kaye lomlando ofananayo ukuba le altar lapha azakhulekela imuli yakhe egoqela ubaba ngitsho labantwana. Ngibona ngani nxa ukukhuluma mfundisi kuyasikhumbuza ukuthi imuli zonke sithi kazikhuleke. Kunjani? Mhlawumbe lokuthi imuli lo baba kula baba khona kuye imuli ngabantwana bodwa kunjalo, kodwa kube lamathuba aziwayo okuthandaza ngoba kuqhakathekile khona kukhona. Ubusithi bengifuna ukugcizelela yona leyo ukuthi engcenye ezinye imuli ziyabe sezithunganyelwa ngomama. So kakukhuleke khona lapho umama akathungameli imuli yona leyo. Labantwana labo bangathi ubaba nguye umele abe lethuba lakhe yedwa lokuthandaza. Labantwana labo kumele bakwanise ukuzikhulekela sesingasabali kukhuleka lokho ababa lakho lemuli yonke. Kuqhakathekile khona. Siyabonga. uJoshua uthini? Siyabonga mfundisi. uJoshua lapha kuJoshua 24 ivesi ngelika 15 kulamazwi uJoshua acina ngawo ngemva kokwenza yonke imisebenzi ayenzile uthungamela ibandla labantwana bakwaIsrayeli. Uthena ke uvesi ngelika 15 lapha uba lingafuni ukuyikhonza inkosi. Khethani lamhla lo eliza kumkhonza. Onkulunkulu abakhonzwa ngokhokho benu elizweni elingaphetsheya komfula iEufrate, loba onkulunkulu bama-Amori elihlala elizweni lawo. Mina lendlu yami sizayikhonza inkosi. Ngamanye amazwi ulesibindi sokukhuluma la amazwi ngoba ekwazi ukuthi ukhokhelele imuli yakhe ekukhonzeni okuyikho. Ukuthi ezinye imuli nxa zingaphambuka zikhethe ukukhonza lokhu lalokhuyana okuchiyeneyo, kodwa ke yena ngalokho ayekwenzileke wayelesibindi legunya lokuthi yena lemuli yakhe kabazi ukukhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo uNkulunkulu oweBhayibheli. Yenye indlela mfundisi abathungameli bezimuli yisinqumo okumele basenze. Kunjalo mfundisi. Isinqumo sokukhonza uJehova. uNoah sifundani ngaye mfundisi nxa sigqibayo? Siyabonga. uGenesis 7 ivesi 1 ithi yona uJehova wathi kuNoah, ngena emkhunjini wena lendlu yakho yonke ngoba ngikubonile wena ukuthi uqotho phambi kwami kulesizukulwane. Omunye umuntu wathi yena endaweni zokusindiswa nxa sifuna ukuba kwazi ukuthi ubaba angaya ezulwini siyabuza kumkakhe lasebantwaneni. Indoda leyi okuthiwa nguNoah iyangithinta kakhulu ngoba ngabe ivangeli lakhe lalingacaci phambi kwemuli yakhe, abantwana babezathi yayenza yedwa into yakhe asikungeni thina singeni lokho into zakho. Kodwa uNoah simthola lapha imuli yakhe yahlonipha ayekwenza ngoba kuthi uthi wayebaphethe kuhle, kuthi uthi ngikhaya lapha kwakukhulekwa vele isiKristu kwakungaso into yokuthi uyasibonakalisa maybe phambi kwabantu eChurch, kodwa ngapha ngikhaya engokunye. Abaningi bayenza njalo. Inkonzo wayesuka layo ngikhaya ahambe la eChurch, asuke la eChurch abuye layo ngikhaya. Wayengathi inkonzo eChurch. Njengalwana umama wathi mina sengiyathatha imbiza zonke ngibuye sizohlala eChurch. Ubaba nxa eChurch uyabobotheka kanjani? So ngeke singahlala eChurch uyahlala kuhle ngikhaya. But uNoah sobaba onjalo. So woba leqiniso ukuthi usindiswa lemuli yakho. Kunjani? Kodwa lokho kungenzakala nxa ngikhaya lapha kule nkonzo ezenzakalayo, inkonzo singahlangani layo eChurch. Kumele sibe lamathuba, yikho okuthiwa idiscipleship, ukwenza abantu bethu babe ngabafundi. Sikwenza kakhulu ngikhaya ngoba 6 days babe ngikhaya, enkonzweni ngeke bahamba kanye ngeviki. So amathuba ukuthi sibafundise singawathola kakhulu ngikhaya nsuku zonke, sithandaza labo, sikhuleka labo, kuba kuhle kakhulu. Nxa uJesu ebuya singena ekhaya ezulwini
kungaba kuhle kakhulu ukuthi sibe njengoNoah owasindiswa lemuli yakhe. Ngangcono nxa uyehlulwe ngabanye bonke kodwa ukwanisa ukuthi imuli yakho izuzele embusweni kaNkulunkulu. Siyabonga bafundisi sesiyigqiba. Kuyangimangalisa indonsela kaNoah. Kayiphelelanga ebantwaneni la kumkakhe la kubomalukazana. Into engajwayelekanga. Siyabonga balaleli, siyabonga kakhulu. Nanku umlando nansi ingqobo esiphiwayo njengezimuli kasibeni lamalathi omthandazo. Kulapho abantu abethu abafunda khona ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Lanxa behlangana lezinhlupho bazakwazi ukuthi kumele benzeni. Kabazukwenza ezinye izinto ezingaqedakaliyo kodwa bazakwazi ukuthi bakhuleke. Sikwenza lokho ngokuhlela ithuba lomthandazo ekuseni, emini lantambama. Nxa kuvuma emini izikhathi eziningi ekuseni abantu babendaweni lantambama. Nxa kuvuma lemini yebo kambe. Kodwa ke sigcizelela ukuthi imuli ngayinye labathungameli bezimuli kasibende ithuba lomthandazo. Ngilethemba lokuthi inkosi izabusisa imuli yakho, ibusisa imuli yami, singakwenza khona lokho. Okwalamhlanje siyayigqiba lapha, kasidibane njalo ngeviki elizayo, ndaweni efana nayo, ngesikhathi esifananayo. Inkosi libusise, siyabonga.